Lekker om julle almal hier te hê. Weet die woord van die Here is kosbaar en dit leer ons die volgende en ek wil graag vir julle lees uit Romeine 12. Vinnig net gou in vers 10 sê so. Sarel, is jy op die bord? Dirkie, dankie Dirk. Hy sê so en ek lees in die Nuwe Lewende Vertaling. Hy sê love each other with genuine affection and take delight in honoring each other. En verlustig julle daarin om mekaar te eer. Weet, ons het die voorreg wanneer ons so as gelowiges saam is, het ons die voorreg dat ons kan mekaar erken en eer gee ook in die Here. En dat ons is as gelowiges is ons deur die Here daar vir mekaar gegee om te bemoedig, te versterk, op te bou en mekaar te onderskraag. En dan sê Paulus hierdie kragtige woorde, wees toegewyd aan mekaar, devoted, toegewyd aan mekaar. Nou, dit is nou soos, wie van julle hier is meer as 30 jaar getroud? Kan ek gou kyk? 30, wie is 35 jaar? Adrian, ek dink julle is die langste getroud. Kan ons hulle 'n lekker hand gee vanmôre? Tannie Helene en Pierre, dink ek is 46 of 47 jaar, maar hulle is nie hier nie, so vanmôre is julle die oudste en langste getroude mense. Nie die oudste, nie langste getroude. Skus, hierdie ouetjie haak nou bly nou vas op my pin. En julle kan vir ons 'n les of 2 leer van devotion aan mekaar. En om toegewyd te wees aan mekaar, to be really be devoted to one another, that's a very precious word. Hy is 'n kosbare woord. So vanmôre het ons iemand wat aan die kerk, vir die kerk gewerk het al vir 23 jaar en vandag hulle laaste dag is in ons diens. En wat aftree, so Christina Mushandani, wil jy vorentoe kom asseblief? Nou sê ek Mushandani. Is ek reg? Ja. Kom ons gee vir Christina 'n baie lekker hand. Christina tree af hierdie jaar uit ons diens uit en kom nou al 'n baie lang pad saam. Weet jy, dit op 'n stadium was dit net ek en Christina aan diens van die kerk. Nou is ons al 24, 22. Hoeveel is ons? 23 mense wat hier werk. Gideon en Christina, Gideon en ja, 22 mense. En so Christina maak vandag haar laaste Sondag by ons. Christina. Hey. Ons gaan jou mis. Ons gaan jou mis. Elke keer dat ons 'n braai gehad het en daar was lekker pap en sous. Was Christina? Ja. Al die koppies wat gewas word, al die skoonmaak, die stofsuig, al daai goed was Christina. En ons is baie dankbaar. Dan Christina's granddaughter is with us. Just say your name again. My name is Angel. And so Christina, we want to say thank you. Yeah. En dankie en ons gaan jou nog baie sien. Nou dat jy aftree, beteken jy trek weg hier, né? So ons het 'n klein geskenkie net vandag ook van ons af om te sê baie dankie vir 23 jaar se diens saam met ons. En ons is baie lief vir jou. Het jy 'n mikrofoon? Wil jy ietsie sê? Het jy ietsie voorberei om te sê? Okay. Baie dankie. Is Angel going to read it for us? Gaan jy dit nie sê nie? Is jy bang jy huil? Christina. Mama Christina. Okay, Angel. Dear brother and sister, I want to take a moment to express my sincere thankfulness that comes from the heart to each and every one of your, for your opportunity to serve along such a wonderful team here at Emmanuel Christian Church. It's been a joy to be part of this community, and I will cherish the memories at our time together. I will carry you along in my heart and continue to pray for each of you as I begin this new chapter in my life. May God richly bless Emmanuel Christian Church and its member. I will miss you all, but I know that in God's presence will remain with you, guiding and giving you more strength. Thank you. Dankie. Dankie, Christina. Yeah, it's been a long journey and
Praise God, 23 years. What a privilege it's been. En julle met een ding van Christina, jy weet, daar's nie 'n dag wat sy kwaad by die werk gekom het nie. In 23 years, there was not one day she arrived at work upset. Not one day angry. Not one day unhappy. Every day arrived with a smile. Christina, baie dankie. Baie dankie. Ekskuus, gee my net ook 'n oombliekie net om my gedagtes gefokus te kry. You know, when you work with people through seasons, wanneer jy saam met mense deur seisoene werk, seasons change, and this year we have had 5 staff members leave us, going into different seasons of their lives, and it's also not easy sometimes to say goodbye to people, and especially people like Christina, and like Dirkie and Daniel and Charissa and Corinne, who've been walking with. And thankfully the relationship stays, but to say goodbye is sometimes hard. En so Christina tree af. Haar man het vir haar gesê, hy is nou moeg dat sy werk toe gaan, hy moet nou by die huis bly. En dit is nou tyd dat hulle 'n bietjie tyd het met mekaar. And so yeah, that's quite a thing. So friends, this morning, let me just see where our time is. This morning I would like to read a passage to you that we know very well from the Bible. Ons ken dit baie goed uit die woord uit. And this is a passage that I feel God is saying to us as we prepare, soos ons gereed maak om in te stap in 2026 in. And I'm reading from the book of Joshua this morning. I'm starting there, the book of Joshua. And I'm reading from the book, the third chapter, hoofstuk 3. And I'm reading verse 5. And it's Joshua speaking to the people and speaking about entering into the promised land. And it says in Joshua 3 verse 5, consecrate yourselves, heilig julleself, want môre gaan die Here wonderwerke onder julle doen. For tomorrow the Lord will do amazing things. This translation also says wonders among you. Jy weet, wanneer Joshua hierdie vir die volk sê, was hulle vir 40 jaar in 'n woestyn, for 40 years, they dwelled in a desert, for 40 years, they had gone through specific challenges, for 40 years, 40 jaar was dinge dieselfde. They knew that manna was there in the morning, in die oggend het hulle uitgeloop, en daar was manna, and then they packed their bags, and if the cloud moved, they had to move. If the pillar of fire moved, they had to move. Hulle moes beweeg soos wat die Here beweeg het. And you know, for 40 years they journeyed around in a wilderness. Nou wie van julle het al gaan kamp? Vir wie van julle was dit awesome? Kampsak hoor. Nee, is nie vir my. Ek haat die sand in my tent of in my matras in die seile. Sorry my maat, ek is nie 'n goeie camper nie. Ek is nie 'n happy camper nie. Ek is 'n grumpy camper. Ek het nou die dag op 'n plek bedien was die hoogste akkommodasie in my lewe. Ek dink camping would not be as bad. You know, some people when they camp, ons kuier by van die mense in Sepies wat swaakies is, some of my friends are swallows, en ek sê vir jou, dis nie kampie, hulle het hulle huis saamgetrek. Hulle het 'n dishwasher en hulle het 'n tumble dryer daar. Dis nie fair camping nie. That's not camping. Camping is something different, right? Camping is something different. Donnie and Cecilia de Blanche, who were one of our leaders, they were camping in the, I believe it was the Tuli Game Reserve. Nou, hulle gaan kamp, they camp, is they pack their motorbike. You know, hulle kamp, dis lig broer, dis net onderbroek en tandeborsel. Dis kamp XXL. Jy weet, very dangerous and very, en so, wat gebeur is, hulle kamp so, en in die nag, voel hy sê vir hy dink die boom waaronder hulle kamp, lê teen hulle, en hy lê so, nou skop hy so, boe, aan die boom. En toe maak hy boom, toe lê die leeu aan die ander kant van die tent. Lê hy teen die tentselkie en rus. En wag vir breakfast. Served in a silver platter, zip it oop en eet, hoor. It's like a takeaway from McDonald's, just unwrap and eat, man, unwrap and eat.
So naby lê daai leeu aan hulle en vir die res van die nag het hulle gebid en intussen is die sessies gehad. En die Here aangeroep om die leeu se bek te sny. You know, when Joshua speaks about this, these were people who were constantly, hulle was konstant besig om te kamp, 40 jaar, elke dag. And every day they had a mindset to look. Every day when they unzipped their tent, they had to look, where is the cloud? Waar is die wolk? Because if the cloud moved, they had to move. They had to pack up everything and go. And so, you know, within there was a mindset. Wie van julle weet, as jy nou getroud is vir 20 jaar en ek het hom Adriel gevra vir 35 jaar? 39 jaar, my Saterdag 39, hierdie Saterdag, wil julle opstaan? Baie geluk met julle huwelikse dinge wat dan kom. Ja, kan ons met gou op die lysie update terwyl hulle hier is. Guys, if your name is not on our list or we do miss you, please contact our office. Because you know what? Sometimes we fail. We have got people, ons het mense wat nie eers weet wanneer hulle verjaar nie. Hulle het op elke update vorm 'n ander verjaardag ingevul. So bring jou ID-boek saam, check jou verjaardag, skryf reg in. Maar ons het vir verkeerde datums vir verkeerde ouens geluk. Anyway, so when you've been married for so long, dan weet jy al hoe drink ons koffie? Ja, weet al hoe like jy die kos gespice? En ons huis is sout 'n probleem. Salt is a problem. Samuel doesn't like too much salt. And Stephen, it looks like snow fell on Mount Hermon. Hy gooi daai ding, dit lyk of dit gesneeu het. So it's a very broad spectrum of people to take care of, you know. But after so many years, you know, they were programmed in their minds what to expect. Hulle was al in hulle gedagtes geprogrammeer. Wie van julle weet, ek is nou wel amper 50 en na soveel jaar het jy kom in 'n ritme van jou lewe. That's the way I like it, né? Aha. You come in a rhythm in your life. Jy is in 'n ritme, ek staan op in die oggend, dan met die koffie daar staan langs die bed. Dan begin die dag okay. Drink die koffie, gaan borsel tande, gaan stort, trek aan. Deesdae gaan dit so, word wakker, moenie vir die hond kyk nie, want hy gaan in die bed pee. As jy vir hom sê, joep, jy sê, joehoe, dan gaan sy blaas hier. Daai klein brakkie, jy weet, ai, vanmôre is dit weer so môre. Hy is te bly en hy het nog nie uitgegaan nie, so sy blaas is vol. En ek sê joepie, toe sê Christiana, jy weet jy moenie joepie sê nie, bly doodstil, staan net op en gaan borsel jou tande. Ja, sorry. Maar Joshua sê vir die volk, julle weet consecrate, sonder julleself af, heilig julleself, dat jy berei julleself voor, you know, let go of the stuff, the word consecrate, die woord hier, heilig of sonder julleself af, beteken letterlik, dis die Hebreëse woord Kadesh, beteken, maak jouself heilig, reinig jouself, berei jouself voor, en vir 3 dae, staan hulle by die Jordaan, wat hulle besig is net om hulle self voor te berei. Berei jouself voor. Ek en jy staan voor 'n nuwe jaar, 'n nuwe dag, en terwyl ek op die Here wag, is hierdie 'n woord wat die Here my gegee het vir 2026. Die Here wil wonders onder ons doen. Die Here wil homself op 'n bonatuurlike wyse in jou jaar en in jou lewe manifesteer. Hy wil sy goedheid aan ons wys. I really believe that God wants to show his goodness and his kindness to us as a people. God wil homself, soos wat Tannie Jenny, waar is jy? Gesê het as Jehovah Jireh openbaar. Die God wat vir ons voorsien. Die Here wat ons bron is. Die Here wat 'n weg maak waar daar geen weg is nie. Die Here wat goed is. God wants to show himself among you. He wants to do wonders, or as this translation says, amazing things. Gooi gou vir die New King James op. Asseblief Dirk, baie dankie. Die New King James sê dit vir my, wonders klink vir my net bietjie beter, of? The Lord will do wonders among you.
Nou, hulle was nou al 3 dae gereed, so hierdie was nou die laaste dag, hierdie was nou die dag voor hulle ingaan, hierdie was nou die dag voordat die belofte manifesteer, is die dag voordat hulle in hierdie belofte, wat hulle vir jare, nie vir 40 jaar nie, vir 470 jaar voor die 40 jaar al, vastgehou het, voor hulle uitgekoop was, before they went or they left Egypt, God already gave a promise that he will lead them to the promised land. En 'n 11-dag journey het 'n 40 jaar een geword. Dit is eintlik skokkend as jy dit gaan kyk, dat Moses se vrou het by haar pa gaan bly, sy skoonpa, in die middel van Midian, wat in die wildernis was. En dan het sy seker nou elke môre uitgekyk en gesien, daar trek hulle nou daar. Want hulle het in 'n 11-dag journey, hulle reken dit is wat, minder as 50 kilometer, 40 jaar rondgetrek, in 'n sirkel. Jy kan maar iets vergeet, broer, môre tel jy hom weer, in 2 weke tel jy hom weer op, as hy nog daar. Moenie worry nie. Jy weet? Jy kan maar lig pak, sit jou goed langs die pad, in 'n paar weke kom ons weer verby en kan ons uithaal en change, wat ons nie wou saamdra nie. Skryf dit jou naam op. Maar nou moet hulle gedagtes verander, hulle moet hulle self, en die woord vir dedicate is to dedicate yourself, of om yourself, of consecrate, to dedicate yourself exclusively to God. Dis wat die woord consecrate means, of set apart means, of sonder jouself dan af, of maak jouself dan heilig, of wy jouself dan ten volle toe. Set yourself then exclusively dedicated to God. En wanneer ons 2026 begin, dan beteken dit nie net om, nou het ons 'n gevoel vir geestelikheid nie, ons sit onsself totaal beskikbaar vir die Here. To consecrate yourself, to prepare for what God wants to do. And I want to tell you, a mighty move of God is going to happen in this nation and in our town. God het 'n belofte gegee dat in ons omgewing, ons dorp, in die omgewing hierom, in Messina, en in Sydney, in Louis Trichardt, en in Vivo, in Polokwane, in this region, we're preparing for a mighty move of God. Amen. Ons gaan mense sien gered word. Ja, kom gee die Here 'n lekker hand. You see, it is not attending, hulle het nie net gou 'n byeenkoms hier bygewoon nie, they made a decision. And you and I need to make a decision in our hearts. Ek en jy moet, soos ons gereed maak vir 2026, besluit, we let the baggage go. Jy weet wat, hulle gaan nou deur die rivier gaan, hulle gaan in die beloofde land ingaan, hulle gaan nou hierdie stede moet inneem, hulle gaan nou letterlik reg moet maak vir oorlog. Vir amper 40 jaar het hulle nie nodig gehad om te veg, hulle het rondgetrek. Toe hulle ingekom het in die wildernis, was daar twee battles. Maar van hier af, from this moment, they have to take in the cities. They have to possess the promises God gave them. How many of you guys have promises from God? Come on, laat ek sien. Julle beloftes van die Here. As jy nie het nie, gaan lees nie die woord, daar's oor die 8000 beloftes. There are more than 8,000 promises in the word of God for you and me. God has a promise for your life. And you know, when we consecrate ourselves, we're not making an emotional decision. We're literally laying down the old. Ons lê neer ons ou manier van dinge doen. Ons lê neer ons ou gedagtes, dis nou maar hoe dit was. I want to tell you, it's not that way anymore. It's not that way. I believe in 2026, we will see such distinction. Ons sal 'n totale onderskeiding of 'n onderskeid sien tussen gelowiges en ongelowiges. Because I believe that God is really going to do wonders among you. This year, wie van julle het hierdie jaar 'n wonderwerk van die Here beleef? Amen. I believe God's going to do greater things among us. That it's the start of a new season. We need to remove what belonged to the old. Ons moet dit wat in die verlede behoort het, laat gaan. Dis amper soos trek. Wie van julle het al getrek? Hier, as ek nou moet trek ek 'n vuurtjie. En ek brand 'n klomp goed af. Want verragtig waar. Party mense is georganiseer, hulle sê,
dan spring die hond ook op. Die hoender staan in 'n ry, gaan lê met hulle voetjies so en bid dit vas, dan gat hy. Trek is 'n groot job. Jy het nou onlangs getrek, was dit 'n groot job? Ja. Maar julle is al trek fit, man. En snaaks het hy elke keer so sê, as jy klaar getrek het, nou is ek klaar. Ja, om te trek is 'n groot job. Hier's ouens wat pros is, ander ek dink jy's 'n pro in trek. Jep, dan spring hy goed in 'n boks. Sit net jou skoene saam en dan gaan dit. Om te trek is 'n ander ballgame. Dis nie sommer net so nie. Ek wil vir jou sê, as ek nou moet trek, ek het storie van my storie. Ons het so baie goed al opgegaar oor die jare. En ons is sleg daarmee, ons van Jerdens, ons kan nie goed weggooi nie. Dit kom van my ma se kant van die familie af. As jy my ma se boeke en goeders oopmaak, daar's notaatjies en goedertjies van 1956, 19 wat is dit? 75 af, 76, 77. Kom maar, moet my kyk of julle dit het, en julle het dit. Ag, Wilma. Ek glo ja. Ons almal gaar op. Is dit lood? Lood is jou skuld. Nou, as Christiane was, sou sy gesê het, ja, jy Andries, jy, dit is so. Ek kan dit nie weggooi nie. Ek onthou hom. Iemand het my 'n perfume geskenk. Hy slag gebruik, maar hy staan nog vir 10 jaar staan die botteltjie nog daar. Want ek onthou, dit was daai een. Dan sê Christiane, jy moet jou parfuumkas skoonmaak. Hy's vol borrel. Sê ek los net my botteltjies. Sê maar wat van die penne? Jy het 50,000 penne. Ja, maar so wat? Hulle word binnekort 50,001. Ek kan nie verby 'n mooi pen loop nie. Ek love 'n pen. Ek is 'n penbroer. Ek like hulle inkpenne, vulpenne, fountainpenne, al die penne, Parkers, elke ding. Ek love 'n pen. Jy sê maar ons moet leer om skoon te maak. Ek ook. Hierdie jaar ek moes my kantoor nou skoon maak daar by die huis, hoor. Ek wil sê ek het nog nooit so baie goed weggegooi nie. Ek lê in die nag en dink ek het dit regtig weggegooi, daai papier van my. Nee, ek het skoon gemaak, hoor. Jy is trots wees op my. Ek het 5 groot kratte en 'n halwe krat toe gevat. Jy sê maar ons moet laat gaan. And one of the things we as people are it's very difficult for us to do is to let go, especially of offenses, especially of pain and trauma, especially of disappointments. Ons laat teleurstellings moeilik gaan. You know, it's for us hard to let go what happened. It's hard to let go when we were hurt or wounded and we carry stuff. Maar een ding van hierdie lewe wat die waarheid is that you know what, we will go through disappointments. And we need to learn to let go. Because we don't want to bring that mindset with us. Want waar ons heen gaan, we will need to be able to be free to receive. Ons moet vry wees om te ontvang wat die Here vir ons het. And today I believe that God is preparing our hearts as we step into 2026 and we prepare for it. Ons kan nie net ingaan nie. You and I need to stop a moment and consider what God had done in 2025. Consider the things that happened. En miskien vat 'n oomblik en bring goed na die Here toe. Vat 'n oomblik en bring jou familie na die Here toe. Vat 'n oomblik en bring die teleurstellings en die goed wat jy moet laat gaan. Maybe you have to make a decision to forgive someone. Maybe you have to make a decision to go and bless someone. Maybe you need to take a moment and forgive yourself. Wie van julle het agtergekom, as niemand vir wie ek so kwaad aan wees as vir myself nie. Hallo. Dink ek al Weet jy, nou alweer dit gedoen. Ek kan so kwaad wees myself. Ek sê ek gaan nou geen meer commitments maak nie. As myself kry het ek nog 3. Teken is tog is die laaste kamp van die jaar. Ja, dit was. Dis nog 2. Met eenetjie dalk.
Ek dog jy het gesê, jy gaan nie nog... Ek kan vir myself weer kry, broeder. You see, we need to make a time, a moment. We need to take a moment to let go of the past, of the specific season we were in. Because I believe God wants to do wonders for you and me. And for some of you, maybe it's a health wonder. Ons prys die Here, Elise gaan binnekort haar getuienis ook bring. Vir 24 jaar het sy 'n spesifieke stryd gehad en die Here het haar genees hierdie jaar. Kan ons die Here 'n hand gee? For maybe some of you, it's a job situation. Miskien vir van u is dit 'n skoolsituasie, want weet jy wat, ons almal onthou toe ons in die skool was en ons het 'n boelie gehad of ons het 'n uitdaging gehad. Ons moet besluite neem oor ons toekoms en dan is ons seerweeragtig daaroor. For some of you, maybe it's a person you work with, or maybe it's your marriage. But I believe God is going to do wonders among us. Ek wil graag vir julle lees wat die woord wonders beteken, as ek net gou mag. Nou ek net ek my plekkie verloor. Ek het dit tog hier ingesit, nou is dit weg. Okay, ek het dit oopmaak. Dit is net hier langsaan. Die woord wonders daar beteken letterlik that he will do what is marvelous, wonderful, surpassing, extraordinary, something that will distinguish you. It's beyond your own power and ability. The difficult that we cannot do, God can do. Extraordinary, marvelous, to show wonderful things, to work a miracle, to perform a great wonder, to do what is impossible for man to do. Dis wat die Here sê, hy wil in jou midde doen. Die Here sê, hy wil in ons midde dit doen, wat jy nie vir jouself kan doen nie. Dink aan daai situasie wat jy vertrou, miskien is dit skuld. Ons het in die laaste paar jaar gesien hoe die Here mense in 'n oogknip vrymaak van skuld. Maar weet jy wat baie keer gebeur, in 'n oogknip is hulle weer terug in dit. En dat die Here moet iets in ons verander. Die Here moet iets in ons ook verander. Oftentimes when we deal with an issue or a challenge, we really need God to first come and set us free. Het julle agtergekom dat partykeer, en ek deel so baie daarmee, God set someone, die Here maak iemand vry van 'n addictive probleem in een area en dan die volgende is hulle in 'n volgende ding. Vrydagmôre tot 3:00 met dit gesukkel met iemand. Wat net van die een ding na die volgende ding switch, that constantly just switch around from one thing to the other. But I believe God wants us to take the time to allow him, om hom toe te laat, om ons vry te maak. Gaan sit by hom. Neem die tyd uit, vriende. Because I tell you, there will be people that in this coming season will be distinguished by the goodness of God. Jy gaan dit oor hulle lewe sien. Jy gaan wonder, maar hoekom hulle? But it is because they took the time to take off the rubbish and the burdens and the unfairnesses and the bitternesses and the disappointments, and they could deal with it. And they are free to receive. Ek wil gou vir, wie kan ek vra? Lillian, kom help my gou asseblief. Wat vir julle iets wys? Die bottel is water, is oop, hou hom gou my vas. Hou gou my tablet vas. Hou gou my telefoon vas. Hou gou my die keyboard vas. Okay, vat gou die stoel. Oepsie. Sorry. Kan sy dit doen? Sien julle wat gebeur met ons? Sien julle wat gebeur met ons? Ons hande is vol met die verlede. Dankie, ek kan my net neersit. Is jy been alright? Ja. Okay. Ja, jy het my foon nou vol water gemors. Skiet? Ja, okay, jy sal dit dalk nou maar, jy sal op jou kop dra.
Verstaan jy wat gebeur met ons? Ons kan nie ontvang nie. We are not, listen to me, we are oftentimes not blessable. And it is because our hearts are full of stuff. It is because our lives are filled with pain. And God wants to release you. That's why trauma care and you know, when you come for counseling, dit is nie net 'n gesprekkie te hê en nou beter te voel nie. It's to really lay down the old. Ons moet die ou dinge neer lê. Vriende, die Here wil in jou lewe 'n wonderwerk doen. Hy wil, Paulus skryf, nie Paulus nie, die skrywer van Hebreërs sê dit so, in Hebreërs 12 vers 1, sê hy hierdie woorde, hy sê, laat ons dan, gooi dit gou op, Dirk, dat ek dit nie verkeerd quoteer nie. Hebreërs 12 vers 1. Therefore, since we are surrounded, terwyl ons dan omring is, deur so 'n groot wolk van getuienisse, laat ons dan alles afgooi, wat ons weerhou, en die sonde wat ons so maklik verstringel, en ons reisies hardloop met perseverance, of uithou vermoë. Daar is soveel dinge, there are oftentimes so many things. And I want to tell you, 2025 was a tough year for me. Vir wie van julle was dit 'n bietjie taai? Martie is opgewonde sy trou binnekort, maar vir al die ander van ons het wie het hierdie jaar getroud? Ek het gesien, waar is almal wat getroud? Hulle is nie hier vanmôre nie. Ja, as dit so reën en lê in die bed iets nie getroud is. Sê dit is, hou my 'n bietjie vas en druk my. Maar as jy langer as 3 jaar getroud, sê klim nou uit die bed man, wat lê jy nog? Iemand moet koffie maak en is nie ek nie. 5 jaar getroud is, as koppel is om uit die bed. Dis eers as jy by 30 kom, dan sê hulle, ag my liefie, lê maar nog 'n bietjie. Ja. Vriende, ek en jy moet rarig die tyd uitkoop, en ons het die tyd, dit is Desember, ons lewe word stil, koop die tyd. You know, the first thing about consecration is taking the time and committing your time to God. Wie van julle weet dat ons so maklik besig raak met dinge. You know, take the time to set yourself apart to God in your heart, in your mind, in our thoughts, in time. Weet jy, tyd wys wat is jou prioriteit. Time shows your priority. As jy na my seuns kyk op hierdie stadium, is dit die gym. Samuel worry net as hy sy hemp op die strand uittrek, wat gaan die girls sê? Hy bly uitvis, waar ons heen gaan daar meisies wees. Sê Samuel, dis al reeds 'n voltydse werk om jou skoolgirls al die WhatsApps te antwoord, die skoolmeisies. Wat word jy nou so rooi? Dit is so, kyk hoe rooi is hy, joh. Tamati. Hey, nee, dis al ek op die stadium, is wie gaan my vrou wees 'n prioriteit? 14 going on 40. Steven is net so erg, moenie worry nie. Hy is net so erg, hy doen dit net undercover. Hy dink ons is blind. Ja, sê ek het 'n moeilike nag gehad, sê jy te veel WhatsApps gehad, ja. Ek moet nou my foon toesluit in 'n kluis, hoor. Jy sal sien, Shane, ooh, my brother. Nou word jy ook rooi. Jy word nou baie rooi. Ek sien dat jy, kyk hoe rooi word hy. Maar nou nie jokkie. You see, I believe that our tomorrow, as we look at the tomorrow that God speaks about, we're looking at 2026. And ek glo werklik, as I've been waiting on God, that this will be an extraordinary season. Maar vir baie mense gaan dit goed wees, en vir baie gaan dit sleg wees. And we have a decision to make. In die bidkamer was daar die woord wat uitgegaan het wat sê, vandag sê die Here 'n keuse voor ons. Ons moet kies, lewe en dood lê voor ons. Kies ons. You and I have a decision to make. When we follow the Lord with all our hearts, the word says in Deuteronomy 28, when you fully obey, en een van die dinge van consecrate means to fully obey, when we fully obey the voice of the Lord, these blessings will come upon you. Kom maar opgooi, Deuteronomy 28:1. Will come upon you and overtake you.
Dit gaan jou inhaal. If you fully obey the Lord your God and carefully follow all his commands, wat Moses daar ook vandag gee, then the Lord will set you above all the nations of the earth. Vers 2, excuse. All these blessings will come upon you and accompany you. Gooi maar die New King James, man, hy sê dit net beter. Ek love die NIV, maar hoor hoe sê hy hierdie ene? And will overtake you. Jy gaan 'n flikker sien en how kom hy? That God wants to bless you. Listen, if you fully obey the voice of the Lord your God. Vers 2, 3. 3 sê so. Blessed shall you be in the city, and blessed shall you be in the country. Vers 3, 4. Blessed shall be the fruit of your body, and the produce of your ground, and the increase of your fields, the increase of your cattle, and the offspring of your flocks. Blessed shall be your bread basket, and your kneading bowl, your kniebak. Blessed shall you be when you come in, and blessed shall you be when you go out. Jy sal geseënd wees in alle fasette. Hulle sal jy op een pad agtervolg, op 7 paaie voor jou wegvlug. Jy kan dit gaan lees. But it starts with this point. Guys, we need to consecrate our time and 2026 to God. I will only do what what the Lord wants me to do. Ek sal net doen wat hy wil. Jy weet, Jesus sê in Johannes 5 vers 19, ek doen niks as ek die Vader het nie sien doen nie. How much other stuff have we been doing in this season? And I really believe that we need to consecrate, separate our hearts, deal with the baggage, and prepare to step into what God has for us. For I believe the Lord wants to do wonders for you and me. God wants to do amazing things that will astound you. Ek wil vir julle sê, I really believe that believers, gelowiges, ons wêreld word geskit. And you know, when you read in the Bible, in the end times, that the believers, according to Daniel 12, will shine like stars in heaven. Believers will be different. You and I will be different from the world. But it starts with consecrating ourselves to God. En te veel van ons dink ons kan die Here verneek. Hierdie ding is ongelyk, ekskuus, dit pla my so baie. Te veel van ons dink ons kan wegkom deur twee kante van die draad te speel. Lukewarmness, Jesus never accepted. And I want to tell you, we need to, when we say we serve God, finished. Amen. As ons sê ons dien God, en hierin val baie gelowiges. Ons dink God se genade gaan ons oorsien. I tell you, you might get saved as through fire in the end, but you will never experience what God has for you now. You disqualify yourself. In Korintiërs 9 skryf Paulus, 'n atleet wat gaan hardloop vir 'n kompetisie, berei homself voor. En hy doen al die harde werk soos 'n bokser. Hy train homself, hy berei homself voor mentally en in elke aspek vir daai geveg. Maar dan doen hy ook die volgende, hy hou by die reëls. Sodat hy nie gediskwalifiseer sal word nie. En wie van julle weet, cheating is nie wen nie. En hierdie jaar, deel van die God Set woorde in die God Set 25, was dat baie atlete wat gecheat het, geexposed gaan word. Het julle gesien, hoeveel atlete het gecheat? Wat exposed is in hierdie jaar. Dit is skokkend. Dan vat hulle die medalje weg, hulle vat die loon weg, gaan na die volgende persoon. I want to tell you that when you think you can out-trick God, you're making a mistake. Ek kan nie maak 'n fout. Ons kan mense verneek. We can cheat people. You know what? People are easy. You can easily fake things. But you can't cheat God. Because He even sees the motive of your heart. And a mistake is one thing. We all make mistakes. But if we think we can on a Sunday here say, God, I dedicate and but we live differently. I tell you now,
The fruit will show it. Oom Erik is nou nie vanmôre hier nie, hy's 'n aardappelkonsultant. Nou wat hy doen is, hy het saad aan boere voorsien, he provided seed for potatoes, and then he would assist them in the process when they planted to spray and to give water at the right time and so on. And he always said this, harvest will show the result. As jy daai oes uithaal, hy gaan die ware storie vertel. Because a potato can't lie. If you cheated on giving water, you'll see it in the fruit. If you cheated on treating the plant with the right fertilizer and the right amount and so on, the fruit will show it. Jy gaan dalk 1 of 2 knolle hê, maar hy gaan nie baie vrugbaar, hy gaan nie vol wees nie. Dan weet jy het 'n bietjie kunsmis van ek. As jy baie klein aardappeltjies het, het jy nie genoeg water gegee nie. En as jy aardappels het wat baie gaatjies en net van goggaatjies, het jy gaan verneek met die pesticide. The fruit will show it. And we will meet again in the end of 2026, and we'll have a meeting, we'll have a discussion. And what will happen is it will be very clear. 2 Timothy 2:19 says these words. Timotheus 2:19. Nevertheless, the solid foundation of God stands. Hierdie fondasie staan vas met hierdie seël. Die Here weet wie syne is. Wat weet die Here? Kom, sê vir jou buurman, die Here weet wie syne is. Hy weet. Ouens, die Here weet. Hy weet. Vriende, hy weet. He knows. He knows. Die inspekteur moet dalk nog uitvind, die polisie moet dalk nog uitvind, maar die Here weet. Jou ma en pa moet dalk nog uitvind, maar die Here weet. I was once preaching in a church, I'm not going to mention the name. And while I was preaching, I was prophesying to the church secretary. And I said to her, God speaks about your marriage to me. And the pastor bumps me and says, but she's not married. I said, no. God wouldn't say it if he doesn't know it. En daar word geexposed dat sy het skelm getrou 3 maande voor die tyd. Want daar was 'n fight oor haar boyfriend en hy het nie in die kerk van hom gehou nie en so en toe gaan trou sy hom skelm. In die stilte. En net daarvoor almal bring die Here dit in die oopte. Want hy hou nie van verborge leuns nie, né? So almal bid nog vir haar man, meanwhile is hy klaar getroud. There's some things we need to be very careful with because God knows. And I want to say to you today, and I want to encourage you, ek wil u bemoedig, maar ek wil u waarsku. Ek wil u waarsku. Because there's one thing that the Lord spoke more against than anything else, and that was hypocrisy. Jesus was harder op mense wat vals was, en mense wat gesê het hulle dien hom, maar gelieg het. When we say we serve God, listen to what it says. The Lord knows who are his. And let everyone who names the name of Christ depart from iniquity. Nou, maar hier moet jy hom vir ons terugsit in die NIV, Dirkie, hoor. Wat maak jy daar agter? Het jy die fans afgesit? Oh, thank you. Nevertheless, God's solid foundation stands firm, sealed with this inscription. The Lord knows those who are his. And everyone who confesses the name of the Lord must turn away from wickedness. My greatest desire, can I tell you what is my greatest heart desire? Is that you would be blessed. That you would know the Lord. Dat jy waaragtig Jesus sal ken. Dat die familie vry sal wees in die Here.
Dat jy elke belofte van Jesus sal beleef. Dat dit met jou voorspoedig sal gaan. Dat jy die seën van die Here sal ken. My grootste begeerte vir elke een in ons gemeente en elkeen wat die Here ken, is dat u sal werklik groei. En dat jou lewe sal uitstaan as 'n lig in die wêreld. That your life will be a light to the world. That people will be honoring God when they see you. But here's the problem. Many of us undermine our own testimony. Baie mense ondermyn hulle eie getuienis. And I believe in 2026 we will know God as the God of wonders. Die God van wonders. That many people will stand here testifying. This year we had 3 people who were blind healed. We had many people, we have seen many people touched and healed by God. But I believe God wants to show himself in your life. There are many people here who's got promises in terms of debt and prosperity, who has got promises in terms of their future, of doors of God opening, wat beloftes het van hulle gesondheid en hulle families wat geherstel gaan word, wat beloftes het van hulle werke en besighede en toekoms. And we want you to live in it. But you need to make a decision. You need to consecrate yourself to God. Ek ook. And even as I'm speaking about this, 2026 will be here very soon. Let's not be slow. Kom ons wees nie stadig om te reageer nie. Amen. Kom ons wees nie stadig nie. Vandag sê die woord as jy my stem hoor. Ek wil net vir jou sê, Monique, daar's dinge wat die Here om jou en Frans skuif, wat julle finansiële situasie baie gaan verander. En weet jy, God hoor gebede, en jy het regtig die Here gevra, en in hom gevra, Here, help ons. En die Here wil vir jou sê, ek gaan jou help. Ek gaan jou help, en dinge om jou en Frans gaan die Here aanraak. Maar die Here roep julle om baie nader in hom te begin lewe. Want dis eintlik een van die dinge raak so besig om as jy ooit vee, dan is dit weer, dan ou nie daarby uitgekom nie. En die Here gaan jou help, maar dit beteken ook, dat van julle kant af daar 'n ander commitment na die Here kom, Monique. Want God wil jou gebruik. Jy het 'n begeerte, en 'n passie waar sê, Here, hier is ek. En hy sê, ek gaan jou gebruik, Monique. En ek gaan myself en my goedheid deur jou wys. God was baie trane by jou familie weg. Nie net jou nie, jou breë familie. God vat baie trane by julle familie weg. Want dit is 'n seisoen waar julle die Here, Michael, jy en nou het ek jou naam vergeet. Skus, sê gou. Mariaan. Skus, dis net skielik weg. Here het julle gesien, hoor. En moenie voel julle is nie gesien nie. Die Here sien. Maar God herstel en maak 'n klomp dinge om jou familie en julle familie baie nuut. Want dis wie hy is. En Mariaan, die seën van die Here oor jou, gaan julle regtig verbaas. Ek wil vir jou sê, daar's 'n seën van die Here oor jou. Daar's dinge wat jy jouself aankla voor, wat die Here sê, ek kla jou nie aan nie. En die beste ding van die verlede is verby. Maar God sê, dit is 'n seisoen van seën. Hy bring seën. Julle het ruimtevolle harte verander. God het 'n ruimtevolle hart vir julle. Monique, die woord sê, herken hom in al jou weë en hy gaan jou paai vir jou gelyk maak, en dit is so tyd in jou lewe, dat jy in Frans, en ek voel regtig Frans, dat die Here vir julle sê, hy maak vir julle 'n finansiële weg, wat nie 'n mens maak nie, wat God maak, omdat hy julle wil help. When God helps, elkeen van ons hier staan verantwoordbaar. We all stand accountable for ourselves before the Lord. Toe ek nou so deur al die papiere en al die leers gaan, lees ek van al die dinge wat oor al die jare gebeur het,
En ja, daar's 'n paar goed wat skielik voel ek sommer weer warm onder die kraag. My bloeddruk styg skoon. Dat ek moet sê, ja, ek het nie besef, hier steek nog 'n paar goed in my hart nie. Hier is nog 'n paar dinge wat ek dink, Here, ek het al hierdie goed vrygespreek en vergewe en goed, maar as die onreg weer opkom, dan voel dit of dit gister gebeur het. We are accountable for our hearts. So I want to say to you, it's a time to consecrate yourself. Heilig yourself. Let us deal with the past and commit our way to God in 2026. Wy jou dag en jou lewe aan die Here. Begin daar. Begin daar. And the main thing about consecration is to dedicate yourself to God. Philippe, I want to say to you, my brother, that I just sense that God is really blessing the work of your hands to an extent that you will not be able to contain what the Lord is doing around you and your life. And this is a season, I don't know why your mom is so, it feels to me like you're very concerned about your mom. And I feel that God is saying that His grace is sufficient and His kindness and grace over your family and over your parents even in this coming year, in this coming time, will also be a blessing and surprise you. And I'm going to say to you, many testimonies are coming forth from you and from your house. Many testimonies. But I feel the Lord is saying to you that He seeks your heart. He seeks your heart. Are you in a serious relationship at the moment? Get ready for a lot of good things, man. You know, Proverbs 22 says, he who finds a good wife, or finds a wife, finds what is good and favor from God. And I believe God is really going to bless you in placing someone next to you. There's some places in your heart and your life that there's emptiness that God is filling. Okay? All right. Praise God. Ek kan nou nie jou naam onthou met die lang blonde hare daar langs Mary nie. Wat is jou naam nou weer? Ilani. Ilani, ek wil vir jou sê, vandag praat die Here met jou. En dat hy dinge van die verlede wil wegvat by jou. Want dit spook by jou. Daar's goed wat nog jou jaag. En die Here kom en hy bring dinge in lyn met sy hart vir jou. En die Here maak jou hart gesond, selfs in hierdie stil oomblikke waar jy voel, Here, ek sien nie wat jy doen nie, is die Here besig om jou hart gesond te maak. Ja, want daar is genoeg trane om die see vol te maak om jou, hoor. Daar is so baie trane. Priscilla, wil jy net jou hand so op hy sussie voor jou sit? Daar is so baie trane om jou. Maar die Here kom en hy sê vanoggend, ek kom droog trane op. En ek bring jou 'n nuwe perspektief hier. Ek verander jou oog, wat jy na jouself kyk, maar ook die wêreld kyk. Want jy is nie alleen nie, ek is by jou. Die Here sê, ek help jou. Daar is 'n skrif in Hebreërs 13 vers 5 wat sê, die Here is my helper, wat kan die mense my doen? Die Here sê in hierdie seisoen, ek help jou. Jy gaan beleef hoe die Here met jou is en jou help, Ilani. Here, dankie vir Ilani. Kan ons vir Ilani bid? Strek Ilani uit vir haar. Here, dankie vir Ilani in hierdie dag. En dankie vir dit wat U in Ilani se lewe doen. En Here, dankie dat U Ilani se hart vanoggend losmaak van dinge van wat in haar verlede is. U maak nuut in Jesus se naam. Amen. Kan ons staan vanmôre voor die Here? Can we stand as we're going to pray this morning together? So Father, in the name of Jesus, I pray for every one of us. Ek bid vir ons. Help us, Lord, as we prepare for 2026 to really consecrate our lives. Because I believe that this is a season of wonders, dat U ons in 'n seisoen van U wonderbaarlike werke bring vir ons. And God, that 2026 will be a year of wonder, where we will see supernatural provision, supernatural deliverance, supernatural healings, salvation, interventions, changes. That this is a time where God, you by your Spirit, will work wondrous ways before your people. And I pray that we will be wise, dat ons wys sal wees, Here, that we'll be wise in letting things go.
We will be wise in forgiving and releasing. We will be wise in letting go of the disappointments, even in the regrets that we carry, selfs in die spyt wat ons in ons eie harte teenoor ons dra. And Father, ek bid dat U ons sal wys maak, that we will dedicate ourselves to You. And this is something we have to do, every one of us individually, before You. And I pray that You will help us, God, in Jesus' name. Amen. Vriende, julle gaan dit self moet doen. Kom ons neem gou sit plekke, jy gaan dit self moet doen. Ek kan dit nie vir u doen nie. Dit is iets wat jy by die Here gaan doen. Ons gaan vanmôre 2 mense release wat trek. Where are you, Joshua Holtzhausen? He is moving to Richards Bay and then to Durban from there. So hy gaan daar sy familie toe. Ja, jou ons gaan jou mis by die ons gaan jou mis and so it's his last Sunday with us. I'll call you now forward, Amelia. Ek is bewus van jou. It's his last Sunday with us. Ek glo nie man, kom aan. Hey? Bly nog gesond. I wish I could. It's a beautiful church. Yeah, no, we're gonna miss you and we appreciate you and yeah, gee whiz. Can you believe the year flew by so quick? The past 2 years flew by quick. Very quickly. Very quick. Yeah. So can we just stretch out our hands as we're going to release Josh this morning? Kom Jimmy, hy is deel van jou van die young adult groep. So kom Jimmy, waar's jy? Waar's Daniel en Tiny? Hy is deel van hulle sel ook gewees. So. Alright, kom sit jou hande daar. Dankie Here vir Joshua. And Father, we thank You for him. We honor You for him. And God, we pray that You, Lord, would bless our brother even as he steps out into this next season. As he relocates, the plan is to Durban. I pray that You will make the way straight before him. And You would bless him, Father. Can we just speak it over him? We bless You, and release You in the name of Jesus. Amen. Amen. Well, God bless you, man. Gonna miss you. Ja, maar ons is prys die Here, hy gaan nog nie uit die aarde uit nie so. Nog nie iemand nie. Amelia, kom jy ook vorentoe? Amelia verhuis ook. En ek weet jy gaan Wes-Kaap toe, maar waar presies? Skies? Grylingstad ook saam met haar ouers en haar pa maak klaar in die lugmag hierdie jaar. Is hulle trek al gekom? Nee, ons ry Januarie. Ry julle eers in Januarie, maar Amelia se laaste Sondag ook by ons. Jy gaan haar mis, my vriend. Meneer Versagie, hy is laasweek gedoop in die week voor. En nou sê ek baie vir jou meisie. Maar ek beplan jou om af te gaan. Eventually. So kom ons trek ons hande uit en ons gaan Amelia seën. En Vader, ons bid ook so vir Amelia. En ons dankie vir haar en haar hart en dat die seisoen wat U vir beide Josh en Amelia by ons geplant het, dat hulle U kon ken en leer ken en verhouding met U kon bou. And Lord, we want to release also Amelia with a blessing. And we pray that You would make the way also straight before her father and before James and his family as they move. And God, we just declare favor and blessing. And can we just speak blessing also over Amelia? Say, we bless You, and release You today. In Jesus' name. Amen. Amelia, ons gaan jou mis. Dankie. Pas jou op, hoor. Kom sê vir Amelia lekker aan. Work for Josh. And we pray that you guys will find a good church. Gaan kry 'n goeie Bybel gefundeerde gemeente waar julle kan groei. Julle gaan my antwoord, né? WhatsApp, no? Sê vir my. Okay, check, vra. Okay, ek sal vir julle, jy gaan Richards Bay toe eers nou, né? It's actually a very nice church in Richards Bay. Ek weet nie daar Grylingstad, ek ken nie iemand daar nie, maar ek sal 'n bietjie uitvind. Mag die Here U seën. Friends, as we start and finish this year and start 2026, soos dit begin, let us consecrate our season this time before God. Sit jou hand op jou buurman and we're just going to bless you. Father, I pray favor and blessing over Your people as we enter into this Christmas season. For almal wat op die paaie gegaan, for those who are traveling, I pray for traveling mercies. For those, God, who will be away from their homes, we pray protection over their homes. God, we pray that Your goodness and mercy will be with us, as Your word says, will follow You all the days of their lives. Ons bid dat hierdie 'n vol Kerstyd sal wees, that, Lord, Your people will be strengthened by each other. In Jesus' name. Amen.
Goeiemôre almal. Prys die Here. Lekker om saam te wees vanmôre. Amen. Ja, lekker om jou te sien, Rikus. Welkom weer vanmôre by ons. En uit Portchester en ek hoop dit gaan goed met jou. En goeiemôre almal. Nikkie, ek hoop jy het lekker verjaar ook hierdie week. Was dit die 10de? Okay, het ek my sakdoek nou iewers vergeet. Ek weet nie van julle nie, maar wat ek vanmôre wil sê is sit die aircons aan.